Glas Mujezina sa stare Begove džamije na Sarajevskoj Baščarši posjeća na idiličnu sliku grada u kojem se susreću istočnjački, orijentalni način života i zapadnjački, evropski. Međutim, 15 mjeseci poslije prvih slobodnih izbora idila Sarajeva je nestala. U glavnom gradu mnogonacionalne republike Bosne i Hercegovine vlada velika napetost, ali i strah od međunacionalnih sukoba i obračunavanja. Bosna i Hercegovina je upravo zbog strukture stanovništva često nazivana Jugoslavijom malo, ali očigledno je nekome veoma stalo da se i ovaj vid Jugoslavije raspadne. U čuvenom bosanskom loncu sve više zakuvava. Predstavnici tri vladajuće stranke, Srba, muslimana i Hrvata, raspravljaju maratonskim sjednicama oko referenduma krajem mjeseca. Međutim, sada je već jasno da su Srbi sve skloni da se priklone matičnoj Republici Srbiji, Hrvati Hrvatskoj, a muslimani ni na nebu ni na zemlji, jer Turska je daleko, a priznanje još nije stiglo. Napetu situaciju u Bosni i Hercegovini je stvorila refleksija rata u Hrvatskoj, ali i nesposobnost i nespremnost nacionalnih vođa da nađu kompromis oko budućeg zajedničkog života u ovoj republici i u ostatku Jugoslavije. Nacionalni vođa bosansko-hercegovačkih Srba, dr. Radovan Karadžić, koji se zalaže za opstanak ove republike u krvnoj Jugoslaviji, smatra da je rat u ovoj republici, tako reći, neizbježan. Opasnost od rata u Bosni i Hercegovini postoji i ona je povećana priznavanjem Hrvatske i Slovenije, kao i zahtjevom Bosne i Hercegovine za priznavanjem nezavisnosti i posebno izglasavanjem referenduma, odluke o referendumu na jedan potpuno nelegalan način. No, mi se nadamo da ćemo uspjeti da sačuvamo mir, uprkos činjenici da su sve tri nacionalne zajednice veoma dobro naoružane. Naoružavanje članova stranaka, to jest pripadnika različitih nacionalnosti, kao i ubjeđivanje nacionalnih vođa o navodnoj ugroženosti jedne nacionalnosti od drugih, je najveće zlo na ovim prostorima gdje su ljudi već desetljećima živjeli u miru i zajedništvu. Povlačenjem Turaka sa Balkana, veliki broj njihovih potomaka je ostao na prostoru Bosne i Hercegovine, tako da 2 miliona muslimana danas predstavlja većinu u republici. Referendumom građana krajem februara bi trebala biti donešena odluka o nezavisnosti ove republike, zašto se svesrdno zalaže i sadašnji predsjednik predsjedništva i lider muslimanske nacionalne stranke Alija Izetbegović. Bosna i Hercegovina došla u situaciju, nije imala izbora nego da ide putem ka nezavisnosti, suverenosti. Vi znate da se i rukovodstvo Bosne i Hercegovine i stranka koje se ja nalazim na čelu zalagala da se održi jedan vid asocijacije. Ranije je nešto čvršće asocijacije, kasnije je labavije asocijacije, ali bilo kako Bosni i Hercegovini je odgovarala neka vrsta asocijacije. Međutim, igrom nekih sila koje su izvan naše moći ovdje, za sad se ta asocijacija ne vidi i Bosna i Hercegovina nema drugog izbora nego da ide putem ka svojoj nezavisnosti, s tim da kao nezavisna država jednog dana stupa u izvesne odnose u neke nove zajednice. Druga po veličini nacionalnost u Bosni i Hercegovini su Srbi, kojih ima 1,3 miliona, dok Hrvata ima oko 755.000. Proglašenje suverene republike ove dvije nacionalnosti bi postale manjinski narod, te se plaše da bi time prestali da budu državotvorni narod, kako je to do sada bilo zagarantovano Jugoslavenskim ustavom. Hrvati su zahtijevali da im se referendumom garantuje državotvornost, dok Srbi neće uopšte učestvovati jer su se već ranije izjasnili i opredijelili za ostanak u Jugoslaviji, pa ma kako ona izgledala. I dok političari različitih nacionalnosti lome koplje u borbi za vlast, obični građani grcaju u neimaštini i besparici. Privreda ove republike je već na koljenima, a sliku teške krize očituju i ovi preprodavci deviza na sarajevskim ulicama, što je do sada bilo nezamislivo. Neko poboljšanje mizerne situacije stanovništva se još uvijek ne nazire. Narod Bosne i Hercegovine grca u neimaštini, u bijedi. Je li se neko brine o tome? Mogu da kažem da smo mi svi nesrećni zbog toga što se bavimo uglavnom političkim pitanjima, ne bavimo se ekonomskim i kulturnim pitanjima. Ali to je nama nametnuto. Raspad jedne zemlje je veoma bolan proces. Raspad Jugoslavije, odnosno cijepanje Jugoslavije je vrlo bolan proces. Nažalost, nismo mogli da izbjegnemo rat u bivšoj Hrvatskoj. Nadamo se da ćemo rat izbjeći u Bosni i Hercegovini, ali sigurno nema ništa od
oporavka ekonomije dok se politička i državna pitanja ne završe. Nad Bosnom i Hercegovinom su se nadvili tmurni oblaci rata. Jedan sarajevski taksta reče kako vrijeme, tako raspoloženje. Hoće li se ova previranja pretvoriti u krvavi sukob koji bi svojom žestinom nadmašio stradanje i razaranje u Hrvatskoj, poslijede sačeka ishod predstojećeg referenduma.